Ablade abi mimba nye fenye den omanye. Ono ji ono TV ne. Ngene wana hegbe. Waba gandangbe muslimi aku ni ameche ni yogana mane miye. Ame hiye nyelo wonbote amewe mi. Koni waka me ana sanegba. Sanegba ni ko wogana gan shikwen ke wogan sanji bibi ni ano woni kasemo ke wakusumi fe ahi. No hewo wakaleba na sanegba no nyema wo slaw. Inche o fine many jogbai. I told me Sultan, Ahmed ni Nortey, Caesar. Yo, o yira don. Wonda boshin ake ni wobashi ogbowe. Ogbelewo ni ohewo awa tu. Mene wona higbe wonta woke wa gbasane fi o. Ni ochogbe ne pe. Wodenche wona ake gandangbe. Fomo bi jibo no hewo woni femu ni eko gandangbe wo wiemu wo shikwen sanjin na agbai wo kusumi ke woni bi ni wo fi ofen kaji wona hegbe no ke mokuba gbasani ne ba wo wonga ni echon wonoko lo etla wona jinye wonya he baba o no hewo ngmene wo ba to dan fi o ni wo lia ko ba na wo he wo twi koni okewachu ni ekegbena ono je no TV ne yo oyin clean sa de bimo oji ake wonna fe afi baba o ne wonna ye wo gandangbe shipon ne no ake wo gandangbe wiemo laje ni heni ni bisho ejina agba ejinoko ni esun ochui shi akeni ofe gandangbenyo ni oyin hu efa wole ake oba nyo gba wonoko ba nyo ke wonoko lo susumo ye ne ke icho nehi ake wo school yi epa gan fe mo titri jimeni efe don incho fa na many poten wa nyo ke wo ye ne ke icho nehi Minda bushina minga neke TV station ne akwelo fin o manje juna bla wo fin gadangbe sanji as gadangbe nyobi anu kwale isho hekwe sanji ekume ya hunto fio ni na agba Nike woke won pashi wo kwe alo wa bia ke maba ni wo wiemo nlaje ye wo denche wo man ejina agbasani ni sanje pi ni yo mako enyo le tenko ye mi yosemo ni ming pashini na yake bini yin ba fa na le ichose mi wa ni kemi yoga ni school puna ya ne na ji money chome ake ekome 1 enyo 2 na chome na mefe ni wo dani make yin ba fa ni make school blofo ehun ba mi be gan le hun heshi yen jomo mi ni hami akunta abu ke kome yo gan yomo efe mi hingbele ni ngona ho akeshi ta flache nyan yo gan ni nke gan ba hasani skemi nkwe ni sene no ni bani ha efe wo fe tomo wọ́n mẹ́ yue mọ́ he ni wọ́n mọ́ yue mọ́ kókó mami eye mi ake mẹ́ piye ba o mami mo man fẹ́ man keji afebo capital mantiase ni boji o ma lo papa no ji mantiase e o na gba fawa
eja ke shi ni ji achele ne me sroti mba mami na me nu wie mo na me lo kusun na me lo gbajano to ekome ni ba mba shi ekome ba yo chiko lo nyonkome lo nyoji ekpa ko ekome le hu hishikla na me ba ne ameka me wie mo ka me suban ka me kusun ka me gbajano to ba keji ambanina alo amanina gbajano to ni minwa yebo owoku ko wie mo susu gbajano to yebo papa no amena ba yo no kuni e ya fe to mo adisa gbomocho akewa ni bi kuma yewo gbomocho emi ni kehila konto ni eba mobuwe e ka ameno ni yo amekuni nu na hiwale shike amame behi wale pe na ya amekuni keke hele mobu na kan nonji beni gbajano to ni akekula mantiasi ami ke pekwa no ni wo ba bi wo hi akashini wo mane ni ji Greater Accra ani Greater Accra nuji wogbe jake adisan fe adisan ke afobu no ba jin aha abugbe ni ka aha abugbe bona fe ni taflache moko akache bu kwe alo moko akache bu si alo moko twede kechebu yegbe ni wo awo adisan gbe ke afobu no na ochi bipa anyo gadang bibi ni nchengbe no tenepe mo fia mo ni jigadang gbe e ba le hini nje akenjo su kan ya fele na tepe benje ni dangbe adami ni kan ya fele no ete hu no ale hini nje shi note njo su be ni chwa ka shi ka che note ni mi ya be a che usunyo bi ni wo ke a che wo Greater Accra mini ji Greater Accra mi le no ni ji ni wo kata flache be ni kan no po jengbe ni jenu sana ka chemie moni ba ma mi elemi ni ile ni ba shikeji ta flache gadang bibi jiwo ni ka je kenkle wo gbe eheshi as gadang be region mo fia mo ne ba wo choni ne ba bi e ko aka ya mini e ya gadang be region ile meni yojen ile aka game ka dang bi yojen to mo bi anake wo chone ni mi ya Kumasi ta flachen la ka mi ya Ashanti region ile meni yojen Ashanti me yojen nakano ka mi ya bunu me yojen kenti ahafu bi yojen ni wo kaji ta flacha ma me gbe eheshi na le meni ji ni mino elaje ni mino ngbe po ale na le na ka ba che mi ta flache mo fiamo ni ba kwa mi kwemene eni mi na kenklen o shigbe mo ke wo na agba ye ne ja ke ni lebo nye ma cho gbe ni nle ma yo mo ja ke lebo no ni jenyo ni noji na agba ni ji otiwa jamo efe ko se na mo ha ko wochon ye wo ma na mi ye he mo ke la ke shi me pi ba ke o mini yo ni je muslim ni be do mo muslim kuna ni maba ewie mo nto ni swaja mo fiu neken ni noti imami me alo follow ni mbani na ame a presby awaje mi ye presby na cho mi Emmanuel inda inyefa shina je nje woku mi Christianity ya chake ngbe di hami Emmanuel won ya hie mi hunda mboni a Yesusumo mi umi na akashi ken ya cho muslim e ba hie hami ya cho muslim
nimba cho muslim hu islam jamo ke na ka ke mi akasa ni macha kingbe ni mana gbe koklo yo be Emmanuel ne sani mangmehi ni mako Ahmed yo be anemba ko Ahmed so ke Christianity nchake mi Islam le hu nchake mi be ngo bo ade gbe ni taflacha wo mi amekpo no na ke ha mi jamoji nchake ni ilaji ini jamo fe wone wa here ka Christian jimi be sani ma bomode ni ma feel life to mo heni Christianity je so ke ben su ke mbam fe be agbene choto mo Christian mo ba bi wo he won akashi ani Christianity denche Yesu e blofo nyoni lo Jew nyoni yo ka Christianity po mba sani eba blami ke Jew gbajano to chinu ho achake ni no hu bi ane blofo ko leke no futu ni package bahami yo ni cho Christian epe be efemi higbele po akashi ngani nji ke ndangbe ni nji sani mamomi ya ke momi mpe be Kristo hekoshi entwi mi ke momi mpe be agbene be Kristo nyofonyofe mo be ngbeshi eyemu ya ke sani nke nshi ashinamo sani mangme no hidan sani ngoku gbajianoto sani mashifio dan ngoku homowoyeli ke gbajianoto na to ahami sani mangme hi ya ke Kristo jamo a ke minima nunsha ke no ehi eja ke taflache ngoku me amenja won yo na amenja won pe nimba cho Kristo fonyoe be sani ma chihe ke je nshia ke ngoku gbajianoto mi laje mo alaje o mi shima bi hi akashi neke moni chomi ni neke line lo awo fio ni mbon le sani bi mo akashi mini ji won enye chomi le osofwe enye chomi no ni ji won shini le no e bawo mi umi nkase ni mfio ni in Bible ni yuso ikeme ake God ni igmale God benyimbo nchake be God e benoji nyimbo papa shi noni ake small jenshi ni ji small God e benu e wojin ni eja won chinye ye no mahi shinile keni ayesusumo ni taflache ni wa susu he ojugba hani wo hi oneke chose mo na wo yi shi taflache aboje eche na bogadangbe bi eche gadangbe wi mo yeda ni blofo wi mo ba meji gbetene no ana blofo wi mo meji gbetene no shi gadangbe wi mo ye kaja obo ade ni ke okwe Bible mi Old Testament den che gadangbe bi wo ye no wo heshi mo kula wo gba fe yemi sha ke mi no na ke mi akashi awule amasa dede Nikolai ke ekumefe akemi ake ehi shisani mamono mi chaken meno hi ni yako John Michael Samuel ke ekume ni nu shishi ni leno niji ona laka mona laka mi yoka awule jimi ni ngbe ye Old Testament mi ye ni dede ka amasa ke Nikolai na fe ye mi ye mini wasana laka mi na ke make ngmehi eja kencho Kristofonyo ona hina mali eje won ya hie gadangbe cheme ameleno ni jinyimbo dani Bible ba dani ba chon no na chole God beni chwa akashi wollo bo ade omo na che egba omo dani blofo ke na emeba ni ka balaka me ake ngmene hi nimba mole no mi sika won kwe God ni jinyimbo ni won kwe jin bibio ni jin odi jin bibio no God na akekọ ake wojini ke okwe Bible emi ne ke Bible ne no no kwa Daniel yicho ni jenumo chapter 5 verse 14 Daniel beni jubiye te nyon yele shishi ye Nebukadneza no mi Daniel eni a yesusumo ke nile emi nkowa ni wo
man onupa ba ufale na ke lefita akwashon hi na ke susu o mai ye Nebukadnezar maami mene no je na chole Iraq yo kan ya wo hi neke no ya ke ni le ne onupa ko me ba ke Daniel ake Daniel wonna ni wo yose akashi the Bible eke we have seen that the spirit of the gods smudging are in you, and they have given you insight, the wisdom ni in obey. Ow. Osofo ekeme akashin ta flache God watching smudging e Bible no ne ke laka mi enkemi aka Daniel watching ye mi ne ke watching ne e ha na lile ke ni aisusu mo ne no be ni o mina ke mi ona ina laka mi ye yo ta flache ini aisusu mo nkemi bia na akashi keji no ni akemi eso mo twemi ko sofo ekemi ni mingma capital N O R T E Y Nortey you can make small n be mini Nortey ncho Nortey gonyo ona heni alaka wakashe ni wo mwe no fia no he ni ta flash wo na ke blofonyo no ye so mo twa mi noji papa ni wele eja yo adisa keji agenshi na ha ona akashi bu no ni mi no yo ke no na ke kebo aje no koni ni efebo hingbele aketa flash oba found no here o mo amokonomi ni o mo no he yo so mo jin ke ko me ha efemi hingbele ake ganyoji mi efemi hingbele ake ma yusu ngbe Nortey chisani ma monoko klomi no enuji no nija mbacho muslim no hamin na lolo ake shi hingbele ake Nortey je Islam gbe ni shi yako Arab no nuji no ni je papa ni ma mono mi ni nke no anye no je papa yo ni nchake ngbe na epe be no fia no ni jimie be sani ma chake eja ke nu nsha kashi ngbe Nortey hingbele ni je Islam ni je nyi gbagbaja no to ni he ni jamo gbe wo shi kashene yo jamo ji no ni ta flash ejenshi ni ebon wo hi ahwehwe mo ni ebon wo ke mo akashi ta flash no ni mi no je muji ni hingbele adisa ko boy na fi mo pe beta flash no fe no ni jibo o ba gma he ni je ni wo gbe wo yue mo wo ni eni wo gbaja no to wo ni bia yesusu mo wo bia akojie mo bono wo mo na ka adisa ngme ke ekume ke wo bo ade kusum ni ji homo ele ke ekume ni hie wo ni chwo me ni ji wo mwe na me fe he ija ke efe wo hingbele yo kamoko no mamo mi oya jake no hingbele be mi heni je no wo gbeshi wa ye ne ni sani ke wo ke lelen won ton wo kwa ka ingbe wo gbeshi ye jake adisa ba kwa heni ogbe ije no gbeshi ye ke okwe ne pe no o down for ko challenge se ke agbeno ba kwa solutions yo ye mini a yesusu mo minna kashi wo gbe ni ka wo no ni ji Greater Accra je wo gbe ni eja yo ke lelen won ton ni wo heshina na meni obie na le meni obie na le wo gbe ke wo kusun ko gbaja no to ni bule aba wo he sani wa ko wo gbe enne ji no ni san wo fe wo twa wo fashi ni wo cheme ke wo fe ke min ke bu fe wonye wo fa he ko ni ne ke Greater Accra na wo ngme he ko ni ache wo Gadangbe region ko ni ka mo fia mo mbabie ngmo ya mi ya Gadangbe pepa no be anake me ko me je na cho me Gadangbe bi e ka gbono ba bombi mo mina ameyuo ga Gadangbe ni ya na mini ni ya ni na my first mana kon ke kenan mina ka ke esho be ko ameyu ama afi yo ni ya ne ke August na me no ya na pekule ke ko me so ya ni na ke agbene elebo yo na elebo pe bule ba bo hi yo ka jita flache wonye won mu enemi blofonyo ni ta flash ba laka mi nkebo ni mena osofo amomi ni efe wo hingbele aka manya na ala akashi
Muslim jimi ganyo jimi femi hingbele sani mammo noko clothing wa dara na kelele be Muslim eyemu ke Kristo fonyo jimi hu sani mabomo nenko ni mammo noko clothing mana ke ben Kristo jamo no eyemu ene ehawo gbeshi wa ni kelele wo ke won to wo no ni bulaba wo here be sani wo kwe blofoni ji England ni ameke Christianity bahawo Presby ni gbeje ni mini ji Anglican ni mini ji Methodist ame fa me tashi na me yosa ke Christianity mba me no mi chi Christianity na eba eke kusuji komeje heko ke mba me no mi yo oya enye ne pene ne mo na ka kusumi ni ba enomi ni osani le che no ni ena Christianity ke le kusun ke susumo ke gbejano to ni wo brofo me fe Anglican nji England somo yake ekpene ni ake Jew bi ke Greek bi gbejano to ka me susumo ba wole no mi ne ba fite man Britain yo eche Anglican koni efe Christianity ya Anglican ke Britain somo gbejano to no nekeno ta cholete German bi le hu ni ta fla che ke Basel ke ekume na ba na Presby ama me na ka dabi sani amefia me ho ame no boni feni ame kusunka me susumo eka laje ni no kokura ka ba futu nekeno Rome ama me tashi na me na ka dabi Christianity ni ba eke kusunka susumo ke gbejano to komba Yohana me na ame mini ame Roman Catholic kona ame ke fia ama me no ka me gbejano to bona feni no ni ba ne ka ba fiti ame no yo asgadangbe region won mini wo mo ni mini wo sa mini immunization wo fe lebe ni ma che immunization ya gami chibia na ka no ko eba na chole covid agbon abu iko me mini wo ogun bona fe ni sanoku na egbomochu ami wo mini na wo kesa mini wo fe ni wo kensa neke meni tafla che aba na ablawo na maji wo no mi na gbe ni amenchake wo no fia no na me ni bi ko me fe wo fo ni wo nko ni wo nwe wo no ke jamo yin mini immunization gadangbe fio eni wo gbe shi ene